Di Masakbayan. Di napalabas na. Nagpapakasi ni Max kanina na Mercy, abayatan ng pula ang tiutang da, into nakapagtrabaho da, kat pinagyan mat ni na Mercy, iti nagturtos dagiti dwa, napagkasatan da mapan ni Jezrael, tak nagtrabaho, gapoy ti rayta, insalta na ruti amada ti talon da, tak nagdaramatan da, nagkarimat dagiti dwa, nagipawit da dagos iti kwarta pansaka, iti talon anay salda, papagayam, Tindan tituloy ti seryet ay witah lawas na napalwan. Mannalon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasta matiko na dadiki kakadwata, lulakit mabalentin stulmen, mangalit a hanumut. Kunay na kasaw ka na bayak dito'y, nalaklaka hanu dagita ngam ti daddu maalako iti medyo adayo. Yurnuman tatihaus in lab, sayang not damahona. Nasawo na pa'y, anakapasya kanupay dagiti dadakil na dito'y. Ti kanumat ginatan na house in na tisimang bayan dagiti dadakil na, intun abayan tamot dito'y. Mabalin tamot apagpasyaran dananang kuntatang dito'y. Una, no kayap dati umay dito'y. Anam, patjumwit amay dakil Augustus ti umay agpasyar dito'y. Sayang lan ti kurta. Apay ngay, di mata nagpawit damanan iti pansakatay iti talon tatan. Urayan tayo na umawagda, tayo palagit tayo. Masken ka di pa'y ngay palagit tayo takatakwada. Amangan numapampanug damat hinjay, iswadi da pa'y masanguting mahawag. Narigliga ti trabaho iti talon, im ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant matiayan ti trabaho da. Anya nga tanay ti razon. Wow pa'y adita gipawik. Nusan laga po iti naisal da talon, uwesan da human nga pawit. Nulakat malpas a masakati talon, adakadakwada nwag ipawit naman winusan. Tinapatag, masakati talon, wintatan, nagkarita nagbawit da iti pansaka. San sapay mata nagbawit da iti kakabsat ni Greg iti pansaka da iti talon da. Damag tuman kad ni kabagis nakita kami, kasano no madanon tita aning ti panangisaldada iti talunda, day tati parikot. Saan gamin akayat ni Greg amapukaw ti talunda, husto tay kunang bahit, adalukloho dagiti adwa, ay huwin narud. Husto ti imbadaken di Greg amasapol nga gitulin iti kwartana, ison sa maten ti mapasubo man sakay ti talunda, tadamdanin ti taning na. Sige, tay badaken di Greg, tay su ti man kontak kadakwada, babaen iti Facebook, ket no saan kanon nga active ti akavda iti Facebook. Anya, no kasta ti naramid da. Kaawatan aliklik-likan dati pagrebenganda. Wagatan tantimay sa Allahu a house ina. Adenda ka na balay ta dito'y, ay kungayam, kasanumay di insaldada atalun, amang anu mahapuntot mitatan, sayang mat nga mino da mahauna amang gatang iti house inat, aduda hantarigan gay, isuma inunatang kinatan. Anyalay. Yaktibita na ti Facebook akunta. Sigurado akuntahan data, laki tiya, ibagatan ako gatang taditul iti dakkel o balay. Mawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay, una manang balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunut ta. Saan kat ati talon ang agriga ta trabahon? Hello? Asino daytoy? Nembot ka na kontak tayon, apati kay malong mawag. Nasa kayo hatin ti talon, di mawag kami ti pawayway. Maglaki tintawan tinapirma na taning na. Bayim na minitatang kinansalda. Kasta hati? Kwa nga min, at ginatan bikin di Max alaw ti kan balay dito'y, anya, gimatang kayo tita. Agyan kayo hatin di tanhag na nayan manan. Dito'y ti ayan ti trabaho me. Mabalin mi tegri contract dito'y. Sige, tay bagakatanan ang kantatang dito'y.
Maragsahan dalakit tinumaam wanda, anafagatan kami ti house and lock ditoy. Napuntak kundaman ang tatan. Ingagara datay wain black, tasabali gayam tinyor urnu wanda. Anya te kayat mo asawin asabali tinyor nu wanda. Gimatan da hanu iti balaken lo te swell, tatan. Otten ya. Apay, ijaitan ngagnaid. Hay, kalok wante aramid da. Iswadita ida makontak, taing gagara da. Tasano maitan titalun tatan. Hay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wintatan. Namintun malam kano, tasumrik dan iti trabaho da. Hay, sinalbag da giti adwa. Hay, jela pagsayatan dati pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisal data laund, damdamagan nakitina, no nasafatan titalun, ha, imbagat masaan. Imbagat nakisarita hayo tiga yimyuan ang salda, hay, amok laku markas tatya ramidenta, jakila kuman insal dati talon. Di pa'y kanu magkayam na sa kadamanam martati talunda, ay, buhod dan a problema daita. Ay, saan tayo na makibiyan? Saan mo ta makibibiyan? Nasa uklaon mo? Inton kwan, isumanod ti ulit-ulitam nga ibaga kadagiti umay gumatang dito istor mo. Mas da awaklaan mo't ta medyo nabayad mo't tan dagita gabsat ijabrod. Di da pa'y nasakatin saldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da. Nam tinanakam na anak. Oray san adumawat dagiti naganak, mounted da, tana isaldakat na rugti talon gapukadakwada, san kaday manang? Saan nga rugnag papa dati anak si man? Nangru na nodan pamilya dagiti anak. Saan na rumpangadawa nida? Awan paimut pamilya da fekon mots. Adalat tamat tao aman nakibiyang itibiyagdakim biyag sa namaliklikan dayta. Anyam masino haditidak da hamatam, ay asino pa ingay. Jebel Bernasan da iti announcer, bagay na launa iti Bernas ng announcer. Isu nga rud abinernasan da iti announcer, gapu iti kasday akababalin na. Ay salawasaw ngamin, nakadimanan ti bibiyang anahunam. Ay na, apay kano asaan pa'y anasakadamar tati dagana insandada, kat medyo nabayag kano matandafekan max ijabrod, adu matantimas daaw. Duad da nga day jabrod, namapay adi da pa'y lana sa katitalunda. No sabali lang tinansalda, ang mga nuinik kanday titaning na, ay nasingpot ngamin tinangsalda. Isu siguro na isu tinangisaldaan ni Jose, tamu na tikababalin jagayim na. Tanyat urasan, di na magmumanitayan ti oras. Ita damagamanan, anya ka di tipadpadaanam, ti ruwar nga damaskan fe ti trabaho da. Iruwar? Anya ti kayat mo sawan? Ay, san ku gaya manay bagakan ka? Naawagan ni Greg dafay. Awagak kumamanen, nam kunan ni Greg asimrak dan iti trabaho. Urayat teru welda, tawagak ida. Apay ka no adiday mo awag. Sabali ti insagana anda. Gimatang da kanuija itelote kan balay. San kat atinay salda, tinun unada. Ay niya. Tapay agim batang day jay iti balaykan daga, handay tangaru te pakasurunak. Sabali ti inun unada, ay wunayin dagijing anak mo. Hello, pinbad tanawagan kayo? Lutatan. Kasi telpo, nasalun at tamipoy. Nasalun at tibagiyo, nimsan alimpyo ti utakyo. Apayas antay umimbaw awad, po namin tatan, pasensyan. Agiin na namin ti kumatan itinalaha house and lot for sale. Ison ti inu nami, paman numaybusan kami. Kahit, san yu man la pinanunot,
No anya ti mapasamak itinaisal daga. Abaw it coming to international do kami tatan. Agipaw it kay witi pangsakay titalog. Kat uraisan kayo nagaw awi ditawi, nuday tatikayat yaw. Anya ti kunani tatang iti nagsaw kayo iti cellphone, mahapuntun. Abaw it tahano iti pangsakaday kitanun, uraisan tahanun wagaw awi joy. Anya kumapay iti pagawitan tayo jay. Jak matahayatag tanun, imbaga kinitatan agbaw ita intun katapusan, papno masakadan titanun. Makapaw itan tadamutin nagatang tabalahay, una, agli kontraktan, tuk no uray santan ngagaw awit itay. Ha? Nagligat tibiyag itay away. Adapahin boyfriend ko taga dito ya. Ditay kaming agnaud nukas pangarigan tagasawa hame, uray siyak muta. Dito'y kaming agnaud no adantung mutan asawa. Itata nagpaw itmatlag ng dagiti dua, inkan sakaan titalon itiga yumaw, huwin bakit. Himbag lakit din tayo pinangisalda ak itidaga. No sabali lahan tinangisalda, apang gano dida impalubo sa naitantan ti panangsaha tayo, huwin nga road. Ita, lumawa man ang tubraan tayo. Sapay adakanu arman ni Greg. Anyang arug nai. Kau mga namak day ta. Barun dyan akta. Barang na makatumpong itipada na anagagat nagtrabaho akas matlakin kwa na. Barok, adamit gaya mun kaayan ayat mo. Winanti, intun mahapit ko timula kita. Tamhanog galay sa kamin. Das matsiguron ti orno mo. Nabayagan jepanang rugim anak orno. Sobrabay siguro anti. Ket agyaman ako ni kadahaya. No sanyo siguro maimbagan hagor no hat. Mabalingawan ornong ko kita. Naimbaglagan tadimnag ka. Angam rumpan kumabat na ipaw itanda kadaditi kahabsat mo. Tasikatad at daanang paadal idi kadakwada. San ko'y tananam namay nanti? Sana bali? Nalpas matay? Naipaga ni Greg ano maapit na dagiti mula da, agkalaysa da nitikayan ayat na, at damat gayam or nung ni Greg. Mas da awak na rudi dinakit deliberata na, dakil mat gayam, uraisan anasiri bije pagadalan, nalaing matiti practical abanag. Agasam ngay, tay di pa'y gayam marinugyan na tinagibangko. No kuran itititid na paglakwan na. San kulatan adamdamagan, tay sukat ngerot yatadu agtrab-trabaho. Itultulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibang bangko. Adon ti urnong na uray Mannalon laang. Saan mo alala ungin ti Mannalon lakay? Daluawan ti Mannalon. Saan amakan dagiti babak nang ti kwartada? Kasanunay to yun. Anto kanu tiagra ira rebelde dito Israel. Amang ano at hanu gubat ang mapasama iti dat dumapas at Israel. Delikado day tagubat. Sabay dito gayam nagatan tayo tinagyaman dagiti soldados kanu sakbay ang nagatan tayo. Imalis ta hanu isang wain lako day tinababa presyo. Kusanunay no ipagarub da soldados pailan kat dito'y. Agreedan tayo hanu. Na uyong kano dagiti rebelde, na mastrap daki balay dagiti sibilyan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwayan na dunggan, tituloy tasarietay wit alawas ang napawan. Mannalon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para itiradyo, ni Steph Merrill, kaniti direksyon, Virgie Patley, musika, kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540,
Kanday tuwin estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.